This program is sponsored by Sunway University, Malaysia. Co-sponsored by Nila University, Malaysia and University of Debrecen, Hungary. Hello and welcome to another episode of Study Plus TV program, a show that serves you as your educational guide to the education prospects in the national as well as international level. I am Aishna Shrestha, your host for the show. To commence our program, let us see what we have put together for you in this episode. On the show, TOPS Higher Secondary Boarding School, Ramghat, Pokhara. Paragon Academy, Kamal Vinayak, Bhaktapur. Bluebird College, Kathmandu, an academic center for arts, science and management courses. TOPS Boarding School is an English medium school located at Ramghat, Pokhara. Let us take a look on the documentary of the school and also what the students and the teacher have to say about the school. TOPS Higher Secondary Boarding School opened its door on December 10, 1993. The school occupies a unique place in the life of the city of Pokhara through its educational quality, caring environment and co-curricular activities. It offers a purposeful and active learning environment for all students based on its holistic approach to education. On the whole, all children are encouraged to realize their full potential. Hi, I'm Milna Gurung. I'm a grade 10 student. I have been studying in TOPS for past 6 years, and TOPS is really a wonderful school. It provides quality education. My name is Akriti Kesi. I am from Ramghat 10 Pokhara. I am studying in this school, TOPS Higher Secondary Boarding School. This environment is very good. Hello, my name is Girbhadir Gurung. I live at Ramghat 10 Pokhara. I am a grade 10 student and have been reading at TOPS for the past 13 years. TOPS has a pleasant environment for learning. It has a big compound for physical activities also. My name is Asna Gurung. I study in grade 9. I have been here for many years, and this school has provided me with very good education, very nice environment, good friends, good teachers and everything. Hi, my name is Dilip Gurung. I am currently studying in class 10. I live nearby my school. This school has helped me develop my personality so that I can pursue my higher education in good institution. Hi, my name is Rabina Kimre. I read at class 9. The teachers over here are very helpful. They always taught us in very good manners. The school was established to reinforce the education of the students, parents and teachers as it intends to be an oasis of education. It aims to promote academic, social, emotional and co-curricular excellence in a caring environment. We focus in their cognitive development, their physical development, as well as we give priority to the quality more than quantity. We provide homely environment to our children, and as primary education develops base, which is very necessary, we have children from throughout Pokhara Valley, and we provide different facilities. We have transportation facilities, we have primary library also. For small children we have good library, and we provide games, sports. The school believes in maximizing everyone's potential, developing positive attitudes and creating a harmonious environment. Mathematics चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनली भन्नुपर्दा मैले डिस्कसन मेथडबाट बढी पढाउँछु. म्याथमेटिक्समा हामीले सबैभन्दा पहिला सामान्य उदाहरणहरुबाट सुरु गर्छौं. टप्समा अर्को एकदमै धेरै युज गर्ने म्याथमेटिक्समा भनेको हामी म्याथमेटिक्सलाई हाम्रो डेली लाइफसँग रिलेटेड गरेर म्याथमेटिक्स पढाउँछौं. र त्यो हामीले पढाएको म्याथमेटिक्स हाम्रो बच्चाले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा युज गरिरहेको. हाम्रो मल्टिमिडिया पनि छ. मल्टिमिडिया भएको कारणले स्टुडेन्ट पार्टिसिपेटरी मेथड चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै
पहिला ग्रुप डिभिजन गर्छौँ ग्रुप डिभिजनमा कसको ग्रुपमा कुन काम परिरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट वर्क जस्तो स्टाइलमा लेसन वाइज त्यस्तो खालको टिचिङ गर्छौँ हामी चाहिँ अहिले हामी आइसिटी को एजमा छौँ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी र त्यसलाई हामीले एउटा विषयगत अथवा सब्जेक्टिभ रूपमा मात्रै अथवा यो एउटा विषय मात्रै भएर केन्द्रित नभइकन अब कुनै पनि ठाउँमा हामीले स्टुडेन्ट लाइफदेखि लिएर भोलि तपाईँ चाहिँ वर्किङ लेभलमा पुग्दाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र टप्सले पनि त्यसलाई धेरै पहिला आत्मसात गरिकन पोखरामा कलर कम्प्युटर नआउँदैदेखिको टप्सले पनि कम्प्युटर एजुकेसन चाहिँ सुरु गरे हो इट्स बिन लङ टाइम र यसले एसएलसीलाई पनि लगभग हामी यो 6औं ब्याच चाहिँ उतारिसकेका छौँ कम्प्युटर साइन्स नै लिएर अहिलेसम्म रिजल्ट पनि राम्रै छ कम्प्युटर साइन्सको र कस्तो भने स्कुलमा वी आर नट ओन्ली टिचिङ कम्प्युटर साइन्स वी आर गिभिङ द फेसिलिटिज टु द स्टुडेन्ट्स लाइक द युज अफ इन्टरनेट एन्ड द स्कुल इज प्लानिङ फर the free Wi-Fi zone in the school in the coming year. Living away from home is a real challenge for the boarders. Obviously, every effort is made to ensure that they are kept comfortable, clean, healthy and happy at the boarding school. The school provides the boarders with quality food at a reasonable cost. मेरो दुईवटा आफ्ना छोराछोरीहरू मध्ये एउटा चाहिँ एसएलसी पास भएर हायर एजुकेसनमा पढ्दैछ अर्को छोरी अहिले 4 कक्षाको एक्जाम दियो र उनको पढाइमा चाहिँ म सन्तुष्ट छु मेरो आफ्नो अनुभवमा यो स्कुलले नानीहरूलाई एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरुमा इन्भल्भ गराएका छन् जसले गर्दा उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र नानीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा टेवा पुगेको मैले महसुस गरेको छु The school has developed 2 well-equipped libraries which contain more than 12,000 books of both non-fiction and fiction. At Tops Higher Secondary Boarding School, all members of the school community, students, staff and parents demonstrate care for each other, respect for each other, cooperation as they work together and commitment for excellence. बच्चाहरूलाई र अभिभावकलाई जुन पढाइ अति बर्डन छ पढाइप्रति रुचि अलि कम छ गाह्रो छ भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भने अलि लर्निङ पनि फन गर्न सक्छ फनको रूपमा हैन लर्निङ चाहिँ इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ र बच्चाहरूलाई राम्रो काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ र पेरेन्ट्सहरूलाई राम्रो सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो विद्यालयको स्थापना भएको हो र अहिले यो विद्यालय चाहिँ 18 वर्ष पूरा भएर 19 वर्षमा लागेको छ र पढाइको अतिरिक्त के भने बच्चाहरूले लाइफ स्किलहरू जीवनमा चाहिने कुराहरू यो कम्युनिकेसन कसरी गर्ने मान्छेसँग कसरी बोल्ने राम्रो बोल्ने सम्बन्ध साथीसँग कसरी राख्ने हैन परिवारको सम्बन्ध कसरी राख्ने बाबासँग आमासँग भाइ बहिनीसँग जे पनि सम्बन्ध भन्नाले हरेक मानवीय सम्बन्ध जुन छ विभिन्न स्थानमा विभिन्न खाली जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने त्यो पूर्ण मान्छे हुनका लागि पढाइले मात्रै हुँदैन एक्जामिनेसन ओरिएन्टेड चाहिँ सिस्टम चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि यो परीक्षामुखी मात्रै नभएर बच्चालाई चाहिँ परीक्षाप्रतिको डर चाहिँ हटाउने हैन परीक्षालाई एउटा स्वाभाविक रूपमा राख्ने कि एक्जामिनेसन भनेको दैट इज अ पार्ट अफ लाइफ हैन हरेक स्टेपमा हामीलाई एक्जामिनेसन हुन्छ लाइफमा चाहिँ के भने हरेक सिचुएसनमा आफूलाई भिजाउन सक्नु पर्यो आफूलाई अड्याप्ट गर्नु पर्यो हैन त्यसरी जानुपर्छ बच्चालाई त्यही सिकाउने हो जस्तो लाग्छ मलाई अब यो सबभन्दा बच्चालाई के भने यो पढाइ चाहिँ इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ हैन इन्टरेक्टिभ हुनु पर्यो बच्चालाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो पार्टिसिपेटरी हुनु पर्यो बच्चाले इन्भल्भ नगराइकन हैन टिचर मात्रै बोलेको वान वे चाहिँ रूपमा लेक्चरको रूपमा यसरी पढाउने होइन हाम्रो स्कुलहरुमा धेरै त्यो छ त्यसकारणले बच्चालाई सहभागी नबनाइकन उसको मनको डर चाहिँ नहटाइकन उले लर्निङ चाहिँ हुँदैन लर्निङ चाहिँ डरमा सिक्ने होइन हैन देयर इज नो लर्निङ इन फियर हैन लर्निङ डज नट ह्यापन इन फियर त्यसकारणले बच्चामा वी हैव टु इन्स्टिल अ लट अफ कन्फिडेन्स लट अफ हैन क्रिएटिभ थिंग्स इन्टु देयर माइन्ड त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ समग्रमा यो विद्यालयमा बच्चाहरू पढाउनु भएकोमा उहाँलाई गर्व हुनुपर्छ कि यो विद्यालयमा मैले बच्चा पढाएँ हैन विद्यालयले केयरिङ छ
राम्रो क्वालिटी एजुकेसन छ, राम्रो सिप-सिका छ भन्ने उहाँलाई म फिल दिन चाहन्छु। बच्चाको प्रगतिको लागि अभिभावकहरूको त्यत्तिकै दायित्व छ, त्यत्तिकै सहयोग छ। जति अभिभावक सचेत हुन्छ, जति अभिभावकमा त्यो पढाइप्रतिको लगाव छ, बच्चाले त्यति सपोर्ट छ, त्यति उसको प्रगति हुन्छ। स्कुलले मात्रै चाहिँ सक्दैन, तैपनि स्कुलले 100% लगाउँछ। हामी स्टडी प्लस टिमबाट सानो भेट गरायो। हजुर, थ्याङ्क यू। Abroad study, specialized study in Malaysia, Scholar Choice, organized education tour and summer camp program in Malaysia. Why study Malaysia? No TOEFL, IELTS, SLC, O-level pass can apply. Fee 3 times cheaper than US, UK, Australia. Low living cost. Credit transfer to UK, US, Australia. Our major partners in Malaysia: Sunway University, the University of Nottingham, Malaysia, Masa University College, Nilai University, the Automotive College. Also contact for abroad study in USA, UK, Australia, Canada and New Zealand. Office: Scholars Choice Private Limited, Jamal Kantipat, opposite to Naval Bank. Contact 4229171. Explore Malaysia. Discover yourself. At Sunway University, we promise more than a superior education. We promise a positive environment that enriches your child's learning experience and a culture that optimizes their potential, graduating them towards professional careers as well-rounded, inspirational young people destined for greatness. Be it as captains of industry or ambassadors of the future, at Sunway University, we provide a gateway to the world. Admissions open at TOPS Higher Secondary Boarding School at Ramghat, Pokhara. From nursery to class 8. For admissions, contact TOPS Higher Secondary Boarding School, Ramghat, Pokhara. Telephone 061 528 382. 061 523 800.